Ma Lou Soifua Maloloina O fa tala fatu fa fero ia tu tanto o tino e le nei foi vai ngole fiafi ia ai misel fa fonga tapo i mai pa ia maurunga Samoa sunga i fa fenga ma fole tua ia o fioi foi o tala le lei po fia lavo le fatu foi tauranga lo va peo na o to maua mai ele nei por kalame ia misel for fa a wina o le tanto por kalame le nei ia fa tala fatu fa felo it foi ia Samoa o tele a le a fioi foi o tupu matamali o tapa au mainga ia ai mai se foi o le sa fa inga mamalu I fale o por tofio le tato o tino fa tana fon fa felo iantu le vosengo fa le tu matosi ai mai se foi o sa wao ma umanga ia ma losi le tato o tino I tono ni usile nei ai mai se foi po fer to faul ke lope o lo e maua mai ele nei por kalame lunga le au unanga le radio Samoa se furu lima I votolu a mo fa filo ai ma fantano fantu ia te oe ia mai tanto por kalame fa awa wina le nei o tanto por kalame o Lou Soifua Maloloina O lo o yo lava au a so atu vai malu pe nga ma fa malu wantu le tanto o tsu ona ua le ma fai ona fantasy mai le sunga le li fo ma Dr Isaia Taualapini o ia lea e pe ona masani ona mariu mai wa le whenga e ma le tunu ma le faa wa wina o le por klamele nei o Lou Soifua Maloloina o lo o iou lava au. Ia, o nisi foi o tutuangia le malofia o lo ufapia foi mo le mawhaiai ona pa au mai le sunga le lifo mai ai wha moe talo Soifua le lofa o le tua lisi lua vaiaso o ilumanai. O le afa peo no mfain fatasi mai le sunga le rifo mai ta iang tua ia le tua le Soifua so tato tino ia mamawa se malo se lau whainga luenga nei e tau tuai le lava por kalame o mfain au inantu le whaafunga mai o le tato tino ia ona ngāre rua so tau au o le Peter Drive Doctors I nai le tauranga whaatau I mangele ma le Peter Drive Community Trust I mangele lava foi whapea I le tau tua mara au nanga le whaatua o ia le tātou wana leo le nei Radio Samoa se fulu lima iwa tolu a mo. Manatu le nei a fiafie le umis tātou por kalame na ona saunava e whaafirua ile atunu umato e whaamanatu atu nisi vaenga tā ua le au aunanga a o tātou por kalame e tusaima ngase ma mai o le tino e whaapeona po ia maa fiailo tātou tunu o le ato o tole se fantasy mai le sunga le lifo mai ia ona mfaila ia le ona tatu to ia ngai ai tatu te siasi matala noina tulanga e winga ngase ese mai pipisi mai le pipisi ai mai se foi o fa mai o lo fa tatele mafia ile tunu I nei fo I vai tau le soifuanga Nisi o vaenga tā ua o manatu e whamanatu atu I le atunu o walo tō si le fia o le tā ua tele o le tūranga leo le iai o se fō mai whale a inga anga iai o tātou o tino ai maise lava nei o tātou a inga lea whanto a taunu mai ni usila whati ta inga nei a inga lea e malanga mai fo I le momo ngā ruenga fo ia wha vai teimi o lea wa matu ia ile pe mita tausanga, lua tausanga, tolu tausanga, whan tausanga. E tā ua te le wa aia se fō mai whana a inga e whapeona le stana iai Lou Soifua ia ma e a ngai ai o le fō mai le nā po o le GP le nā o le au nātou wa aia le lei matau sia le lei Lou Soifua Maloloina lo noinga tiaro e whai ei au siaki a e mai pe wa suila whaalongo I lo tino ma le tūlanga I Lou Soifua Maloloina e te anga iai a ua e langona foi ua le lava lo malo sine aso e te anga iai e whaatala noa ma vai se fō mai ia ma fesiri ai sau pepa mai e ave I lau wharewhenga ruenga e wha maoni ai o le asa e ngase ma sa e anga I le lei e vai le fō mai e le ngata laia I lanto o le na malanga mai ngā ruenga whawai teimi ai o le tō telo le tātou tino o le na laki mai I le sei wa maua I nā tōre whaamurianga e vei ma tangata no fō mau I ne usile nei po tangata sitiseni to tono le atunu nei
tasi la leva senga e tā ua tele le iai o Soifua mai whale ainga ia po o le GP e tele nai loa ai i to tono ni usila nei. Nisi fo i o lea whato atau mai whato amanuia la tono fo maupo si tiseni i nisi lava a wala sa talo sanga inai o le fautuanga lava fo i lea tātou porkalame e tā ua le a siasi e vaai se fo mai whale ainga e whapeona le stalai oe o lo to lua o lau whanau mrau ainga atoa. A whapeo le maranga mai le antunu uwhele to tase 5 o le mea la vai tasi fautuaina le tātou porkalame a ngai e vaai Soifua mai whane ainga. O le ale to inga fo mai e te tauona a ngai eilo tātou atunu e vaai. Ia o le whiriwhiringa sa o loto o le ai ante tau e whaia i lava e oe lau whaai unga. Po le alto inga fo mai e te anga e te le stanai. Ai o le fautuanga lava ia le porkalame e le whapito manu i atasi pe wha au le fautua po ai lea fo mai au ai lea fo mai au ai lea fo mai. Ai e tā ua te le anga i fo mai whatita inga. Tā tōtanga te Samoa, tō te le fo nei mātua mātutua e whailawale ngangana ingilisi por ngana Peritania ia mapapo i puipe whaaturu ia o whesota inga ma fo mai. Ma lai titi elo la tō malamala maanga i le wha malamala maino ngase ngase o lo a fiai la tō lono winga e mo mia se fo mai Samoa. Te le lawa i a tātou Pacific health providers o lo iai tu tono ni usila nei e meise lama fo i au kilani e te anga iai i e mai tala noa iai whaafisili iai ina ia e mauti noa te malamalama le lei whaideo lau whaai unga pe te tauna e le stala i nā mo mātou i mangele o lo iai la mātou clinic i nā i mangele pe the drive doctors e au ta whatonu la wale whare aingo le McDonald i le tauranga whatau po o le shopping center po le town center a mangele o ina o lo iai i le au unanga le nei le Peter Drive Doctors o lo iai fo nisio fo mai Samoa o ta mali wa iai anga waa fa fo mai e mawhai o na tala no iai ia ma fa pia fo na fa fsidi iai ni fsidi fia mo mia se malama maanga e mawhai iai o na whailau fa iunga pe te fia fo mai atu fo ia mātou. O le tāua, e re ngā tolo iai a fo mai mai isi atu nu o lo ngā lurui tu tono le mātou o ngā ngai pēa fo pai atu. O lo iai ia fo mai Samoa, ta mali o le atu nu, lava le lei ia le latu malamala maanga i le ngangana, e wha malamala mātu iai tātou umarava, tō langa o ngase o lo wha pēa o na mawai. A whapea e te fia mlanga atu i le shopping center mangele e whaonga ina pe whasiringi e fo i le au onanga a le Peter Drive Doctors ea o lo iei lava ta mai ta i luma o to telefo i la tau o alo lava ma ta ma whanau o le tātou tino o uma o na koleni whapitoa e whaafsanga i ma whaafeilo ai le awhiwhio atu le tātou tino a ua le po ia whale o lo e ma whai lawa na wha Samoa iai, e ma wha malamala mane e nei ta mai tai o lo i luma i le pito i luma po receptionist a le mātou whalwhai ngā ruenga. Ia i tūranga le awala fui lele uia pia e manao. E vea oe masui le stala o le mātou whale mai pia vea foi le Peter Drive Doctors i mangele. Ia ma fo mai whale a inga o le a wha peona tātou ngā rurue whatasi mo le vai le reo Lou Soifua Maloloina e iai lava le form se mo mia le fa mana matu e tali fo i fesili o ilunga o pepa o saudia po forms ia ma le stalaloa o lo iai fo i se vai ngā tupe le titi e tutoni e le sitanai oe i le whalemai o le Peter Drive Doctors pe ana whai atu tele lava fo i nisi au nanga o lo whapea ona iaina i o tātou fo mai Samoa e anga iai e le whapito la mātou tala noa i ia mātou i mangele ia ai pise i a whapea o tō telo le tātou turu lea i mangele ia te aua ia e
e tautulanga mawana fia malelei le hanga ia tu lai fa ngal tato unanga le Peter Drive Doctors pe a auto fina ngalo iai ona fa ngo fie le ngate e fa ngo fie ma lata ta ngo fie a wala fo ile wia fe malangai ia ma ve fo yo na fa malamala matu na tunu nisio vaenga e pe ona momia le sida fia la tele a wala vale tausia ma le ai de lei ole Soifua Maloloina O le tato tunu ia nei vaenga nei tau tu atu e o tafo le tato tunu fe so soani ante oi mo lau fidifininga pe fai iai lau fai unga po fair fo mai la ia o le provider palangi po le provider intia po ai lava ia o le fo i fa ma matu mo fa lo atu lo topa ia o lo ia fo ia tato Pacific Providers ia ai me se fo o nanga o lo pulea lava ma fa fainga luenga ina ai ali ma tamai tai fo mai ele ngata o isi tunu a o tato lava tangata Samoa o i le Peter Drive Doctors o lo fa pea on mato wa ai le ai ia so se tu inga ngase so se tu inga ngasiaki le tangata ia on fa to ai lo le e ri ma tamai tai fo mai ia po a ngase ro a fi ai e ma fai ona tonga fitia ma ia le i le mato fale mai le te milenei tangata lo maui mai suka ta sile mai o lo matua pipisi lava i tangata e a fiena i o tanto tangata ia e ta ua te lelo mana malama pe whawhewheo no mo o ina mai suka o a unga mai suka o a ia a vaenga te tau no tato whai kete ia i mai la fio tato no mai suka i se si whapunga o ani vaenga e pui ai tato ia ole le si foi vaenga taua o le ala se fofo mo le mai suka e ma fai launa e anga i antu Peter Drive Doctors le stana oe a vea oe ma a vea i le Peter Drive Doctors ma ufo mai fale a inga o na fai leo rau appointment ma e anga i antu ia o na siaki leo oe e ma hilo ai po le arenga se ngasi a fai o le mai suka o le a tonga fitia fo i oe e tu sai ma tonga fitinga o le mai suka ia le ngata fo i lea o le toto mauolunga pe ia ona pese atu ai sunga le lifo ma Dr Isaia mai le vaiaso ma le vaiaso o lo fa mala mau ili atu e fo i tatu o tunu ia tu langa uma pe ona ia unga ma fuanga vaenga e ao no tatu si le fia e pui ai ia matonga fitinga o maila nei a o le nei a fiafi o manatu fo ilia e toi fa manatu atu pel tatu o tunu se tasina o vaenga la o nanga ale Peter Drive Doctors i to tonu o le taunanga whantau o mangele ia o le vai le leire o ngase pe o le tau mwhai e whaamtarantu o le maisuka o le toto mauolunga ia ele ngata fo i lea o le maila lea o le fever rheumatica po le rheumatic fever lea o tele na si le fia le tātou o tunu e a fuai o na fia le fatu o le tangata pe a wha pe antuai o na whai e se ngā ruenga o te tonu foi ua tele lava ina whaatala noina ma whaamala mala matu le sunga le li fo mai ia Dr Isaia le ngase le nei o le fever rheumatica po le rheumatic fever e ta ua tele la le sida fia pe o le tatu o tunu ia e mwhai foi langa ia tu le matu whale mai ma siaki le lei oe whaanto ai loa ai pe maua oe le mai o le fever rheumatica o na whanga solo foi leo tūlanga leo te whai entuai o vai la au, o fuala au, o tonga fitinga, o mea umala vai au, o na sida fia e manui ai le tangata mai i le ngase leo le fever rheumatica po le rheumatic fever. Ia e vai fo i o le Peter Drive Doctors i mangele i a tangata e maua ngase le mai fatu. Tasi leanga se ngase o lo whapea foi o na a fieli tele o ne o tātou tangata. Ia o le tau tele foi o nisi ua e malolosi a te ua mawalitana ua mala au iai le tua e sa i lea le mafuaanga o le mai whantu. Ia e le se polokalame foi le pe whaafefe le tātou o tino. Ai lea e tā ui o lo mātou taurongolongo ma le whaamanatu. E a o lava o na whaila o siaki.
fai lau siaki. Mautino ai o lo saonga le mupe lo fatu. O lo le lei lo fatu, ia pole afo i se tūranga o iai lo fatu i le teimi le nei. Ta uala a whapea fōi e te anga i atu i le Beta Drive Doctor si mangele e mawhai fōi, o na whai e li mta mai tai fō mai lo siaki o lo fatu. Ia ma i lo ai, o a nisi tūranga e te tangu, o na whai e soso ni atu i atu. O e pe ua fia lo fatu, pe o le a fia lo fatu. Ia po o le mea fōi, o lo le lei ale fatu tātou. E le ngata fo i leo le maingungu ta sine mai e on matua i tō te le lavo tātou i mawai. E whio lolo ala al matua au whaasala lau i nei le radio Samoa e maua le tamale na. Ea, a whapea fo e te whina ngalo e le stala oi o le tātou fo mai Beta Drive Doctors ma vea mou fo mai whale ainga. Ia mwhai whanaenga i antu, whai le leilo siaki le tūranga le na. Ia, pe a whapea fo le na ua maua o le ngasa ngungu. Anga iatu e mawhai lava o na silisila ali tu mai tai fō mai e le tūranga fio le nā o iai oe ia ma whaatara noa ma whai atu fōi se tonga fitinga e whapea fōi no minu iai tātou ia tu rau le ngangana tūranga fōi iai tina maitanga ia e mawhai fōi o na anga iatu le stala vea o ia le Beta Drive Doctors ma fō mai whane ainga la to te tau sia le lei ia tinam to mai tai ia ma vai le lei i la to wa familia fo ia le tua e ala fo i mai tanga ia po ngas me alo fanta ua le tua o familia i lo to Soifua so si to inga mai lamba mana tua ta ua le stala ma vai o e failo siaki ona fa anto ai lo le po le alto inga ngas o lo fa peona mawai oi au o nanga le na o lo fa peona mfaino fa tino le Beta Drive Doctors manatu ina ia fa i lo atu le tātou tino e leisi tu o lo iai le Beta Drive Community Trust o le au o nanga la lea e fa peona fea ngai mo le tātou tino e tau mawhai e ngā lulue fa tasi e sa ili se tali o fa fita uli ia o lo fa pea ona mo mi ele so soani mo lo tato watino e la ngata fo ila fa mi fate tainga o ila to lo ia social issues po le ala vol to nga social issues o lo fa ngai mai tanto o lo avanoa le Beta Drive Community Trust e nga lu fa dasi maainga e sa ili ni tali po ni vai fo o whaafita uni o lo whaapea o na whiangai mana i o tātou wainga. E fia whaaido atu le tātou tinu o le teimi nei. O lo iei lawa nei whamunianga lo whaapea o na maua mo nei ainga fo i na fia i lo longa i la matanga le tausanga. E tā ua la le whaaido atu ia i le awaunanga a le Beta Drive Community Trust ona ngā lurue ia lea ma le mātou au whai ngā ruenga ua whapea fōi ona assign whaapitoa i ia fōi vaenga. Ia e tilo po ani whamunianga o avanoa e tui nā tui lo tātou o tino. Le tolu vai aso te luai sa ngā lurue ia le mātou team o le Beta Drive Community Trust ma le tō tele o ainga i nai mangele, masalo fo i nai whaafonga mai nisi o ainga, sa ma whai ona tu ina atu iai i a nai whamunianga mo voucher e whaapea o na fso swani. E le ngata i whaataunga fo i lele mai i whaloloa i mana onga o ainga o aso whaiso i countdown, i a whaapea fo i nai voucher mai le warehouse, fso swani atu ai nisi o vaenga e peo na iai, nei mana onga i te tonu mea whale, ma pusa aisa mtunanga whaapea na, ia e tautua nā mo le tātou o tino e le o avaloa mo ainga uma se i vanga nā ai a inga sa whapea na mawhatia ma wha maunia o lo iaini mana onga wha wau o lo mo mia pea ni whesosoani ia o nā whailenga ngā rue ma le tātou Beta Drive Community Trust ia ma fuafua ai po le altu ai ngā whaamrianga e tu inatu mo nai ainga ia. Ia ai tā ua le wala awane i le tātou telefoni o le 255 i vavanu
toi tawatu le tātou telefoni le nā o le 255-25 ia ma tusi atu Lou Soifua ma whapea fo le whao o mai ai Lou Soifua Maloloina O ia i le au whainga ruenga o le Peter Drive Community Trust ia ma anga ia tuloa ia le mātou au whainga ruenga ia matau na whaiatu na ia singa ma whaatalanoa ia ma siaki lele epe moni o lo iei nei mana o ngā wha wau i nei vaenga mo miena ia fo so soni ia o lo whaataunu ina fo ia se taso porkalame i le Peter Drive Community Trust tama fo i lele pe se aerobics a pe se sumpa ia mo i fo i wha malo stino ia fiafi whaataunu ina na le mātou ofisa i Airport Oak ia se taimio na wha manino a toa tulea ai ma whaina wala a watu de 255-25 whaafsiri mo Dr Isaia Taualapini ia po lou fo i tangata o na tātou talanoa lea ma whaamamala mātu ele ngata whaamamala mātu porkalame o loo whaatinoina a o taimi foi whaatinoina ia tātou porkalame nā ia le whaafunga mai le tātou o tiru pero whai atu ele umis tātou porkalame le nei fiafi o na tāua tele lo tō sira fio nei vaenga ia peo na o whaelo antu o le leisi rua vai aso rumana i le lofa o le tua o le awha peo na toi whaatasi mai ai ia le sunga le lifo mai Dr Isaia Taualapini ia o na toi foi lea i wha malamlamaina o nisi o tātou wha mai o lo wha peo na fia i le tunu mamo mi ai ni vai fufo mani tonga fitinga ai tautua nā o le telefoni a le Peter Drive Doctors ma le Peter Drive Community Trust e te maua lea i le 255-25 255-25 mo i lantu uma e fia vea le Peter Drive Doctors ma fo mai whaale ainga ia ma mo mie le stala Lou Soifua ma la au le numela le nā poku sau appointment o na ia ngai atula ia lea i le teimi o le atu ina atu ia te oe e whapeo na ia ngai atu ai ia ma le stala oe ma a mata le siaki pe a whapea o e mo mia le siaki ina oe i le teimi lava le nā ia sau na matou a whaitu la le nā o a manatu voi lele e wha o ngā e whailo atu e le atunu ia vaenga o le tala talaina o tātou porkalame nisi fui o whaamai pe o na masani ai. Ia, o le a sumairi sunga li lifo mai a Dr Isaia Taualapini. Whaapea foi o na whianga e mal tātou tunu. O nisi o fo mai i Samoa fui lele o lo ngā rurui le mātou whare mai i ngā i Peter Drive Doctors o lo iai i a Dr Ala Inua Tupai. Se tasi foi o tamaitai fo mai ia i leto i tau whaamtalina i le atunu. Ua loa tau sanga o tau tua ma au auna i le atunu e ana i le ngā ruenga whafo mai. Ia, i le ngata i le nā olo i e fo i sunga li fo mai a John Schuster. Tasi fo i o li fo mai ua whape fo i o le mori mawina. Ne te leolo na sao e tali atu le tātou o tinu pe anga iantu. Tamai ta i a Emma Chiang Wai o tātou umai o Samoa. Tātou e whai lawan whaasoa ma le tunu. I le ngana Samoa ma wha malamala mātu i ante o tōni si o vaenga, ia ma le tele lavo fo mai, o lo o wha pēa o na iai nā le tātou whane mai. Ia, o le tātou porkalame le nā, e le nei a fiafi, toi whamana tuatu le tātou tino, tā ua ia o le siaki le leo Lou Soifua Maloloina, ia, toi sila le lei, i tātou tau mafa o lo wha pēa o na tau sami, so swane atu i ante o i le nātou langa le lei ma le tā ua, o le tau mafa ma faa wau o le tau mafa i mea ai po tau mafa paleni e whapea o na mawai le Soifua Maloloina le nei mo foi se avano e fes wha malo stino e le tau tu e te anu se whale wha malo stino po le gym ma ora avano e te sa valivali ia au tafa o lo whale ia ma whai aha o e wha malo stino po sa apa tūlanga whapea nā o le sit up o le kamavure ke ta oto mai no fuilunga ia e whai a o e wha mana stino whesoa soani tele ia. Te oi a mawalewa no e te savarivali e lunga le ala tele. Manaia, lea wa sautau mawhanawhana. Manaia le whai lei o se vai koleni
ia ma anga e whaangale fia whaisina sa vanivani whapea ua tau malosi di savidi ia waile la i mawhanawhana ane ai ia olo mana ia le mawhanawhana le o tātou iai maua se toru sulu minuti e te sa vanivani ei lunga le awala o mana ia tele le na lunga le footpath whaile na ma sa vanivani lalo pe vai se poloka pe vai se paka o lata ane mana ia le na whaisinga sa vanivani for toru sulu minuti ia ona ngai foli le fale ma whaisina tae lenga whaisina wha malolonga ia a whapea foi e te lata i se matawhanga whautuanga foi le nā manaia maua se avanoa te savarivali e runga leoneone mo se rua se fulu minute po se tolu se fulu minute manaia tele le nai fsosani atu Lou Soifua Maloloina ia o nisi nau whautuanga me whaintu inatu tautuana ua tele lava i nā fia o loa le to tele o tātou tino ono le malo si peo tango fio me ai sua mlie ia ele o se melelei le tausa mitele i me ai sua mlie le ngata ina fiai ia Lou Soifua Maloloina ai fai foisi na fianga ia fiai ia oloa ia ponifo o le mamalo le tātou tino o ino tūlanga na e tau ono toi fai tete iai tātou ia me ai nga oam tūlanga whapena le fautuanga Soifua Maloloina e maise o le polokalame o le Lou Soifua Maloloina o lo iolava au ia whaai ti tia tūranga le nā au fo i tātou ti tango tele iai ia manuia le nei e fiafi le whaafunga le tātou tino o nao lea ua o mai fo i temi o manatu whaamuta i le tātou polokalame ai o tu atu i o tawhanisi nao whautuanga manisi o vaenga e auna e sida fia i le tautua a le Peter Drive Doctors ma le Peter Drive Community Trust o i lātou ia whaatasi ai ma le whainga paanga ma le radio Samoa sfulima i watoru a mo ua maua la fientu i nātu i ante oe mlau whaafonga anga le tātou polokalame le nei o Lou Soifua Maloloina o lo i o lava au ia mai a teau le nei pali tele la fulafu peo o le nei teimi se iese isi teimi tātou toi whelo i foi i leisi rua vai aso rumana i le lofa o le atua o le au toi whelo iai sunga le li fo mai a Dr Isaia Taualapini ai manuia tele ni fiafi Soifua Samoa le atinu pele